انا قلت لك 100 مره قبل كده مالكيش دعوه بزفت اللابتوب ده. انت برضه اللي في دماغك بتعمليه. يا اميره لسه فاتحه حالا والله. اقسم بالله يا ساره لو شفتك بتعملي كده تاني هيحصل لي كويس. انت ليه بتعمل معايا كده؟ انا اختك الصغيره. ادخلي جوه. بقول لك ايه يا حبيبتي، انا مصدقت الجو ده. تفتحي كام بقى؟ بس يا حبيبي تعبان حبتين. هو خليته معاك ايه بقى؟ انا قلت لك ما اقدرش. يا سلام. افكر. تفكير ايه وكلام فاضي ايه؟ بقول لك ايه، انا حاسس انك حرام، ما تقومي كده شويه. فين يا راضي؟ احبك قوي وانت سافره. بتحب ايه بالظبط؟ قميص نوم. بنت انت، هو ده النوم الاصلي ولا انا كامل بتهيألي حاجات؟ قلت لك من اصلا. لا مش شفاف طبعا. بقول لك ايه، شكلك جايب كأني من الحمام. حمام ايه؟ واحنا لسه عملنا حاجه؟ مش لما نظبط كده مبروك. هتفضل كده كتير. بقول لك ايه، ما تقفل لما ترتاح وبكلمك. ازاي؟ ايه يعني؟ تشرحي نفسك.